nibyo mwaramutseho neza mwese abaduteze yombi muri mu bice bitandukanye ndabaramukije kandi mbifurije kugubwa neza mboneyeho kubaha ikaze. Amakuru tugiye kwinjiramo arimo agaruka ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imirwano yongeye kumvikana muri teritwari ya Kabare, imirwano ikomeye cyane ndetse bitangazwa ko imaze kuba yagwamo abarwanyi benshi cyane umutwe wa 23 ndetse abatangaje amakuru bakaba bavuze yuko bamwe mu barasiwe muri no mirwano harimo n'abo mu ngabo z'u Rwanda. Turareba ibice byongeye kumvikanamo ino mirwano nkuko amakuru arimo kuba yatugeraho. Turareba ibice byagaragayemo urugamba ndetse no guhangana rukomeye cyane nkuko birimo gutangazwa. Colonel Apoko Bangala Michel ndetse n'abasore be bagize itsinda rya FRDC riri ku mirongo y'imbere ku rugamba muri Kivu y'Amajyepfo batangaje intsinzi ikomeye cyane ya Wazalendo, FRDC ndetse na coalition muri rusange muri tuno duce. Ni nyuma yuko kuri ubu barimo kuvugwa muri kilometero zigera kuri enye zonyine kugira ngo ukandagire Minembwe centre. Leta y'u Rwanda yakanye yivuye inyuma ibirego berutse gutangazwa na Human Rights Watch ivuga ko ibyo birego byakabaye bishyirwa ku mutwe wa 23 bitakabaye bishyirwa ku ngabo z'u Rwanda kubera yuko nta huriro rihari hagati y'uyu mutwe ndetse n'ingabo z'iki gihugu. Turabigarukaho. Andi makuru akomeye cyane akomeje gutangazwa nuko kuri ubu ngubu bamwe mu barwanyi ba AFC mu 23 bashyize hasi intwaro bishyikiriza igisirikare cya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse abandi bakaba biyoberanije bigira nk'abaturage mu duce tugiye dutandukanye hano muri Kivu y'Amajyepfo mu bice bikomeje kugenda bivugwamo ndetse bigaragaramo imirwano. Turabigarukaho. Rubaya hari kuvugwa iki nyuma yuko bivugwa ko aka gace gakomeje kugaragaramo ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro binyuranyije n'amategeko, ibyo Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko iza kwamagana kugeza bitakirimo kugaragara hano. Turareba n'icyo abarwanyi ba FC23 batangaje muri ayo makuru, nabyo turaza kubigarukaho turebe akantu ku kandi uko byifashe. Turareba mu duce twa Kawere, Gasenyi ndetse n'ahandi haramukiye imirwano. General Kigingi yatatse bikomeye cyane inyeshyamba z'umutwe wa AFC mu 23 kuri ubu akaba arimo gukozanyaho bikomeye cyane n'abarwanyi ba AFC M23 muri kano gace ka Rubaya muri teritwari ya Masisi. Dore ko tuduce vuze haraguru n'uduce n'ubundi tukwegereye cyangwa se turi hafi ya Rubaya. Aya makuru yose ngiye kuba nayava imuzi n'umuzingo, ari nayo mpamvu nkusaba gukanda subscribe. Biravuga ko bimwe mu bikoresho birimo gufatirwa ku mirongo y'embere ku rugamba bifashwe n'ingabo z'igisirikare cya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bigaragara ko birimo kuzanwa hano cyangwa se bituruka mu gihugu cy'Ubufaransa n'Ubushinwa. Bikavuga ko ibihugu bishaka kuba biri gutera inkunga y'intambara binyuze mu guha ibikoresho igisirikare cy'u Rwanda gishinjwa gufasha abarwanyi ba 23 mu gushyigikira ndetse no gukora ibikorwa byo guhungabanya umutekano hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo byose ngiye kuba nabigarukaho cyangwa se ayo makuru yose ngiye kuba nayakomozaho duhereye hano muri teritwari ya Kabare. Kuri uyu munsi wa none tariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2026 amakuru amaze kujya yamenyekana noneho kubijyanye n'imirwano yakomeje kumvikana mu duce tutandukanye ho muri teritwari ya Kabare. Biravuga ko urugamba rukomeye cyane ndetse n'imirwano yongeye kumvikana ubu tuvugana igeze ahitwa Chivanga. Amakuru agaragaza ko Wazalendo ndetse hano muri kano gace aribo bashyamiranye ku buryo bukomeye cyane n'umutwe wa AFC mu 23
bakozanyaho induru ziravuga. Amakuru akavuga ko muri kano gace ka Chivanga ariho imirwano ikomereje nyuma y'iminsi ahitwa Mbayo hagaragara imirwano idasanzwe, ndetse bivugwa ko kano gace abarwanyi ba AFC 23 aribo bari bagerageje kwagaba ibitero, ariko biza kurangira hano ku mirongo y'imbere ku rugamba cyangwa se kuri front line bahagaritswe n'itsinda rikomeye cyane rya Wazalendo. Amakuru avuga ko aka gace kambayo kano muri teritwari ya Kabare kaberemo imirwano kegereye neza cyane cyangwa se kari hafi rwose na Kavumu hari ikibuga cy'indege ndetse na centre ikomeye cyane yerekeza muri kano gace ka Bukavu cyangwa se mu mujyi wa Bukavu. Kuri ubu rero bivugwa ko ibitero bikomeye cyane bya F23 byahagaritswe n'imbaraga zidasanzwe za Wazalendo, nyuma yuko bagaragaye mu mashusho barimo kwishimira intsinzi ndetse n'ibikorwa babashije gukora kuri front line cyangwa se ku mirongo y'imbere ku rugamba. Abawazalendo benshi bafite ibikoresho ndetse n'intwaro baragaragara muri bino bice bya Chivanga na Mbayo ku bwinshi. Bivugwa ko aba bagaragaye nyuma yo gusubiza inyuma ndetse no guhagarika abarwanyi ba AFC 23, ndetse aba bakaba bavuze ko baza gukomeza gushushubikana izigeshyamba z'uyu mutwe, kuko bitangarije yuko muri runo rugamba babashije kunitraliza cyangwa se guhitana abarwanyi 30 bavuga ko ari igisirikare cy'u Rwanda bageragezaga gufasha uyu mutwe wa 23. Gusa ubwo bashyiraga hanze ibirimo amavideo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye ahagana ku munsi w'ejo tariki 11, bongeye kwerekana no kugaragaza yuko iyi mirwano yarimo isatira Parike Nationale ya Kahozi Biyaga, ndetse yewe muri video byari bikigaragara ko hano muri kano gace ka Chivanga amasasu yaragikomeje kumvikana aturuka ku mutwe wa 23 yerekeza kuri Wazalendo. Bivuga ko ari urugamba rero rwakozwe haba icyo bita contre offensive ikomeye cyane yari igamije guhagarika atuye, nk'uko birimo gutangazwa mu barwana muri kano gace. Mu yindi mirwano ikomeje kumvikana cyane hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ndetse no kwifuzwa na benshi kumenya uko bihagaze hafi na teritwari hano muri teritwari ya Masisi, hafi n'agace ka Rubaya kazwiho ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Imirwano yongeye kubura, amabombe menshi arimo kumvikana muri kano gace. Amakuru atugeraho aravuga ko guhera amasaha ya mu gitondo cya kare abatuye mu Rubaya batangiye kumva abasasu benshi aturuka mu birwanisho hagati ya FARDC ifatanyije na Wazalendo, ubwo bakuzanyagaho n'umutwe wa 23 bashinja kuba ingabo z'u Rwanda, nk'uko bigaragara mu nyandiko y'abatangaje aya makuru. Imirwano yongeye kubura hano muri tuno duce ije mu gihe Wazalendo bongeye kugaragaza ko bashaka gufata kano gace. Ubu tuvugana amakuru atugeraho aravuga ko Wazalendo aribo batangije ibitero, bataka agace bita Gasasa ndetse naho bita Kawere no mu tundi duce twakikije, nk'uko amakuru aturuka muri ibyo bice abivuga. FARDC imaze kubona ibyo ngo ahise itangira guta ibisasu muri imwe mu myanya igaragaramo inyeshyamba z'umutwe wa 23 aho bita Gasenyi, uvuye neza ahari reinforcement y'aba barwanyi, nk'uko amakuru arimo kubitangaza. Witwa General Kigingi, uyu ngo niwe watangije imirwano ikomeye cyane ku ruhande rwa Wazalendo yibasira imyanya ya FC 23, nk'uko amakuru arimo kubivuga. Amasasu menshi akomeje kuraswa muri tuno duce twa Gasasa, Gasenyi, Kawere mu rwego rwo gusubiza inyuma ndetse no guhagarika abarwanyi ba AFC 23 barutse kugera muri bino bice nyuma y'imirwano kandi nanone yari yumvikanye mu cyumweru gishize muri ino myanya. Ubu tuvugana FARDC yinjiye mu mirwano, Wazalendo
ya General Autoproclamé Kigingi nayo already yamaze kugera mu rugamba, irimo irakozanyaho ku buryo bukomeye cyane n'uruhande rw'igisirikare cya leta ya M23, ndetse bavuga ko ubu tuvugana barimo gufashwa muri ino mirwano n'igihugu cy'u Rwanda. Ni ibitero bikomeye cyane kandi birimo byumvikana n'ahandi mu tundi duce twa teritwari ya Masisi, kuba ariko mu makuru dukesha actualité.cd hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, bigaragara ko atari muri kano gace ka Kawele, Gasenyi, Gasesi ndetse honyine harimo kumvikana imirwano. Abatuye muri teritwari ya Masisi bitangarije yuko bumvishije andi masasu menshi yavuze muri no teritwari, ndetse bikagaragaza ko ari imirwano ikomeye cyane yongeye kuba yaboneka kandi yagaragara muri no myanya, guhangana gukomeye cyane hagati y'inyeshyamba ndetse n'ingabo za leta zishyigikiwe n'imitwe ya Wazalendo bikomeje kurushaho kumvikana no kugaragara mu myanya igiye itandukanye nk'uko amakuru arimo guturukayo abigaragaza. Ubu tuvugana bivugwa ko nyuma y'uko Wazalendo bayobowe n'uwita General Autoproclamé Kigingi batatse imyanya AFC23, ubu tuvugana bibwe nyuma y'imirwano ikomeye cyane yari yongeye kumvikana, hasa nkaho hagaragaye gutuza gukomeye cyane hagati ya AFC23 ndetse na Wazalendo. Uyu wa 12 Kamena ngo aho bita bibwe muri Bashari muri teritwari ya Masisi, biravugwa neza ko imirwano isa nkaho yacogoye. Amakuru muri aka gace avuga ko inyeshyamba zari zagabye ibitero ku birindiro bya Wazalendo mu gitondo cya kare ku itariki 11 Kamena zikoresheje drone zitagira abadereve ku birindiro bya Wazalendo. Ngo ni imirwano yahise ikomeza uwo munsi wose, gusa ngo Wazalendo bashoboye gukumira ibitero birukana inyeshyamba za 23 zari zigabye ibitero muri tuno duce. Ntabwo aramenyekana imibare nyayo isobanura abatakarije ubuzima muri bino bitero, ariko amakuru avuga ko aka gace kangijwe bikomeye cyane, ndetse amakuru avuga ko na n'ubu abaturage batarahagaruka nyuma y'uko bari bahahunze kubera urusaku rw'intwaro ziremereye n'amasasu akomeye cyane yari akomeje kugenda yumvikana muri turiya duce kuko birimo kurushaho kugenda bitangazwa. Ngo iki ni ikimenyetso cyongeye kugaragaza ndetse no kwerekana isura ikomeye cyane n'imbaraga zidasanzwe birimo gukorwa hano kuri front line n'abarwanyi ba Wazalendo. Ubu tuvugana kandi indi mirwano ikomeye cyane yaje kumvikana muri Kivu y'Amajyepfo, aho bita Ifizi mu bice bya Hopretu. Amakuru avuga ko Colonel Apoko Bangala Michel yamaze gutangaza yuko FARDC bamaze gukora ibikorwa bikomeye cyane, akazi gadasanzwe Mikenye, Karingi ndetse na Kakenge. Ariko ngo nyuma yo gushimangira ino myanya ntago bigeze bahagarara, ariko ubu tuvugana amakuru aramutse avugwa aturuka muri bino bice aravuga yuko cyangwa se arahamya neza ko imirwano irimo kumvikana muri kilometero zikabakaba muri enye zonyine kugira ngo ugere aho bita Minembwe Centre. Twirwaneho na AFC23 bakomeje kwerekeza ingabo zabo ku rugamba, ariko zigasubizwa inyuma n'itsinda rya FARDC, Wazalendo, ingabo z'u Burundi abashinja no gufashwa na FDLR muri iyi mirwano. Amakuru aravuga neza ko muri bino bice byakomeje kugenda byumvikanamo imirwano n'urugamba rukomeye cyane, hafatiwemo ibikoresho by'abarwanyi ba AFC23. Gusa igitangaje mu makuru yatangajwe bivugwa ko bino bikoresho byafashwe ngo bigaragara ko byaturutse mu bihugu bikurikira, harimo Ubushinwa ndetse n'Ubufaransa. Bikavuga ko ibi ari ibimenyetso bigaragaza ko mu buryo butaziguye abarwanyi ba AFC23 bashobora kuba barimo gufashwa na bino bihugu mu kubatera inkunga y'ibikoresho ndetse n'abasirikare
baza hano, ariko kandi bikavuga ko mu minsi ishize aho bita Rubaya hanagaragaye abasirikare baturutse mu gihugu cy'Ubufaransa. Aba ngo bakaba ari na bamwe mu bafashije bikomeye urwego rw'igisirikare cya 23 gutegura ibitero bikomeye cyane byibasiriye ikibuga cy'indege cya Panguboka ndetse birimbura izitwa Dash 4 zifashishwaga mu kuyobora indege zitagira abadereve. Bivugwa ko kandi muri aba bacanshuro bakabakabaga muri 30 Wazalendo ndetse na FARDC bagerageje kubarasaho, abivuga ko bitangazwa ko abagera kuri 7 bashobora kuba barasize ubuzima. Gusa icyakoza kugeza uyu munsi amakuru avuga yuko cyangwa se agaragaza yuko nta kimenyetso simusiga kigaragaza ko ingabo z'Ubufaransa na FC23 baba baremeye kugira uruhare mu bikorwa by'inyeshyamba. Bikavuga ko kubera yuko uruhande rwa leta ya Kongo ruvuga ko rushinja umutwe wa 23 gukorana n'ingabo z'u Rwanda ibikoresho byabariho byaturutse, ariko bikaba byarahawe mu buryo busanzwe mu by'ukuri mu buryo busanzwe abasirikare b'u Rwanda, hanyuma kubera yuko ngo berekeza ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibi bikoresho bikaza kwisanga mu maboko y'inyeshyamba z'umutwe wa 23. Ibyo kandi abo ku ruhande rwa leta bavuga ko bikwiye gukurikirana no mu mujyo ukomeye kandi udasanzwe wo guhagarika ku buryo bukomeye cyane ubufasha bwose ndetse n'inkunga zose zabwa igisirikare cy'u Rwanda mu rwego rwo guca intege uruhande, kuko ngo bishobora kugabanya mu by'ukuri ibirimo kubera ku mirongo y'imbere ku rugamba, bigaca intege runo ruhande. Igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiravugwaho gufata ingamba zikomeye cyane mu kongera kwinjira mu mirwano igamije guhagarika ibitero by'inyeshyamba mu bice bigiye bitandukanye hifashishijwe ibitero bikomeye byo mu kirere ndetse no ku butaka. Amakuru agaragaza ko ibyo bice byose tuvuze haraguru byakomeje kugenda byumvikanamo imirwano mu by'ukuri idasanzwe, cyangwa se ibyo navuga ko ari imirwano ikomeye cyane nk'uko amakuru arimo kurushaho kuba yatugeraho. Leta y'u Rwanda ariko nanone yatangaje byinshi. Igihugu cy'u Rwanda biravuga ko cyihakanye umutwe wa 23 ku mugaragaro nyuma yo gushinjwa yuko bakorana n'uyu mutwe. Ni raporo yari yashyizwe hanze ku itariki 10 na Human Rights Watch. Mu by'ukuri na Human Rights Watch, hanyuma rero iyi raporo yaje gushyirwa hanze na Human Rights Watch yashinjaga byinshi, cyangwa se yavugaga byinshi cyane bavuga bati mwagize uruhare rukomeye cyane mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ibyo bavuze ko harimo gushimuta abaturage, harimo ibyo navuga ko mu by'ukuri gushyira abarwanyi muri izi nyeshyamba, gufunga mu buryo bunyuranyije n'amategeko abaturage, bivuga ngo mu makontineri ndetse n'amagezi agiye atandukanye. Bivuga ko ibi byakorewe mu duce twa Cyanzu ndetse na Rumangabo ho muri teritwari ya Rucuru cyane. Ibyo bikorwa rero ngo byakozwe n'umutwe wa 23. Raporo ya Human Rights Watch ikaba yaravuze ko byakozwe ku bufatanye n'ingabo z'u Rwanda, binakurikira n'ubundi n'irindi hohotera bavuga ko ryagiye rigaragara, ryagiye ryumvikana mu myanya igiye itandukanye hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo rero nyuma y'uko bitangajwe cyangwa se nyuma yo kuvugwa gutyo, amakuru yaje kutugeraho, leta y'u Rwanda yaje kubihakana yivuye inyuma, ivuga ko itigeze na rimwe igira uruhare mu bikorwa bya 23 kuko ntaho ihuriye n'inyeshyamba, cyangwa se ntaho ihuriye nyine n'umutwe w'inyeshyamba 23. Bityo ngo ibikubiye muri raporo babifata nk'ibinyoma ndetse bidakwiye kwizerwa, aho bavuga ko iperereza ryakozwe na Human Rights Watch ritizewe ndetse itigeze igera mu by'ukuri ahabera ibyo bikorwa. Ivuga kandi ikigaragaza ko ngo amakuru yayo yatangaje atizewe, ngo nayo ubwayo yashoje ivuga ko hakwiye gukorwa iperereza ryigenga ku byo yavuze. Bityo ngo ibi bikaba ari ikimenyetso kigaragaza ko iraporo itizewe.
ni raporo rero yagarukaga kuri byinshi cyangwa se yavugaga byinshi nk'uko bigaragara cyangwa se nk'uko bitangazwa. Ni raporo yari irimo amakuru menshi cyane, yarimo byinshi byavuzwe nk'uko bigaragara muri ino nyandiko. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Madamu Yolande Macron yanenze raporo iherutse gushyirwa hanze n'umuryango Human Rights Watch. Iyi raporo ikaba yaribasiraga ingabo z'u Rwanda kubera ibibazo by'umutekano muke biri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Tariki 10 Kamena 2026 Human Rights Watch cyangwa se HRW yashyize hanze raporo ivuga ko yakoze ku mfu, ifungwa rinyuranyije ndetse n'amategeko ndetse n'ibikorwa byo kwinjiza abasivile mu gisirikare ku ngufu biri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Iyi raporo yahawe inyito ivuga yuko ngo urupfu ruri hose. Muri iyi raporo uyu muryango ngo wibasira cyane ingabo z'u Rwanda ndetse ukazigaragaza nka nyirabayazana ibibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ndetse ngo ukazihuza cyane na AFC M23 ku buryo wagira ngo kimwe n'ishami ry'ikindi. Hejuru ibi byose nta kimenyetso simusiga Human Rights Watch u Rwanda ruvuga ko yagaragaje rwerekana ko ibyo bavuga ari ukuri koko. Ingabo z'u Rwanda ndetse na AFC M23 baba basa nkaho ari umuntu umwe. Mu butumwa umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Madamu Yolande Macron yashyize hanze ku wa Kane, yanenze iyi myitwarire ikomeje kuranga Human Rights Watch. Avuga ko kuva mu myaka 30 ishize uyu muryango waranzwe n'imyitwarire ihora yisubiramo iyo bigeze ku Rwanda, irimo kudatangaza imyirondoro yabo ikesha amakuru, kutigerera ahabera ibyo ivuga, kutagira ibimenyetso simusiga ndetse no gushyira imbere ibihano. Muri make guverinoma y'u Rwanda inenga ko Human Rights Watch yabikoresha uburyo budasobanutse mu gufata amakuru y'ibyitangaza. Macron yagaragaje ko uyu muryango udashobora kwizerwa mu gihe wirengagiza n'ibyo witangarije ubwawe. Ati muri raporo yayo iheruka, Human Rights Watch ntabwo ishobora gufata inshingano zo gukora iperereza ritabogamye. Mu gihe yirengagiza bimwe mu byo yitangarije, Kinshasa iha intwaro, igatera inkunga ndetse igakorana bya hafi na FDLR, Wazalendo, abacancuro b'abanyamahanga n'igisirikare cy'u Burundi, byose bifatwa nk'ingabo cyangwa se imitwe yitwaje intwaro izingiyeho intambara n'akaga k'ikiremwamuntu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Uyu Madamu Yolande Macron yakomeje yibutsa uyu muryango ko ntaho ingabo z'u Rwanda zihuriye ngo na AFC M23. Ati bikwiriye gusobanuka neza, RDF ntabwo ari AFC M23. Iperereza ryose rikozwe neza risaba kutabogama, kugira aho ibintu bibera, ibimenyetso simusiga, kubahiriza amategeko ndetse no kudatangaza imyanzuro mbere y'igihe cyangwa ngo ushyire imbere gusa ibihano. Madamu Yolande Macron yavuze ko umuti urambye kuri iki kibazo ari ukubahiriza amasezerano ya Washington n'ubuhuza butabogamye hagamijwe kurangiza intambara ndetse no kwimakaza ubufatanye bw'akarere. Guverinoma y'u Rwanda yo igaragaza ko Human Rights Watch atari isoko y'amakuru yizewe, ishingiye ku nshuro nyinshi uyu muryango ufite icyicaro gikuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika warwibasiye wifashishije icyo bise ibinyoma. Madamu Yolande Macron yasobanuye ko ngo ingabo za RDF, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo plutôt, ngo zikorana n'umutwe w'iterabwoba FDLR washinzwe n'abagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 n'imitwe ya Wazalendo yose izwiho ubugizi bwa nabi, kandi ko na Human Rights Watch ibyiyemerera, ariko ko yahisemo kubishyira hanze cyane muri raporo y'impapuro 78 mu gihe ingabo z'u Rwanda na M23 byashyizwe mu mutwe wayo. Ati raporo isuzuma igisubizo cy'u Rwanda ku mutwe wa Jenoside ukora ku mupaka warwo, ntisuzume imyitwarire y'uwo mutwe cyangwa ubufasha bukomeye Kinshasa iwuha, igamije kugaragaza amakimirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo uko atari. Guverinoma yagaragaje ko Human Rights Watch ivuga ko ifite amashusho yafashwe na satellite agaragaza ubwicanyi bwakozwe n'ingabo z'u Rwanda na M23, agaragaza ibimeze nk'imva zashyinguwemo abapfuye, ariko ko idasohora
idashobora guhamya niba ari imva koko cyangwa ibindi bintu bijya kumera nkazo. Ruti si ubwa mbere Human Rights Watch igerageje kuyobya abantu yifashishije gushyira imbere ibirego mu matangazo agenewe itangazamakuru mu gihe itera urujijo ku migereka. Guverinoma y'u Rwanda yagaragaje ko bitangaje kuba Human Rights Watch ivuga ko raporo yayo ishingiye ku iperereza, ariko ikarenga igasaba ko hakorwa irindi perereza, ibishimangira ko ibyo yatangaje itabihagazeho. Ati iperereza ry'imyanzuro itangazwa imburagihe si iperereza. Mu 2017 ngo Human Rights Watch yatangaje ko tariki 13 Nyakanga 2017 Abanyarwanda 43 bo mu burengerazuba bw'u Rwanda bishwe, bamwe barashwe n'abapolisi, abandi babanza gukubitwa, ndetse ngo hari n'ababuriwe irengero bashinjwa ubujura. Iyi raporo yiswe All Thieves Must Be Killed yatumye komisiyo y'igihugu ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ikora iperereza ryayo tariki 13 Ukwakira 2024 yereka abanyamakuru bo muri Human Rights Watch yatangaje ko bishwe harimo abakiri bazima, abandi bigaragara ko bapfuye urupfu rusanzwe. Human Rights Watch inengwa kubura ubunyamwuga mu bijyanye no gutangaza raporo, kuko iyo bigaragaye ko yibeshye cyangwa se ikabona ko yahawe amakuru y'ibinyoma idashobora kubyemera ngo byibuze inabikosore. Ibi leta y'u Rwanda ibishingira ivuga ko hakwiye ubushishozi. Uretse u Rwanda, muri Gicurasi 2026 ihuriro AFC/M23 ngo ryashinje Human Rights Watch kuri harabika, gutangaza ibinyoma no kwirengagiza ukuri mu buryo bushimangira ko ukorera mu murongo w'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ryatanze ubutumwa risubiza raporo ya Human Rights Watch yasohotse ku itariki 14 Gicurasi ishinja aba abarwanyi baryo kwicira abasivile mu mujyi wa Uvira, gufata abagore ku ngufu, ndetse no gushimuta abantu hagati y'Ukuboza 2025 na Mutarama 2026. Iri huriro ngo ryagaragaje ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikomeje gukorana n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR washinzwe n'abagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, ariko ko Human Rights Watch idashaka kubivugaho muri raporo habe na gato. AFC mu 2023 yatangaje ko kubogama kwa Human Rights Watch byagaragaje ko raporo zabo zidakwiye kwizerwa. Aya n'amagambo yatangajwe na Madamu Yolande Macron avuga yuko raporo iherutse gushyirwa hanze na Human Rights Watch itavuga ukuri kubirimo kubera ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahubwo igaragaza ukubogama ndetse no kwegeka ibibazo byose ku Rwanda no ku nyeshyamba za AFC mu 2023. Ariko kandi avuga ko muri iyi raporo hatigeze habaho gutandukanya AFC nk'umutwe w'inyeshyamba, ni ukuvuga ngo AFC 23 nk'umutwe w'inyeshyamba ndetse na RDF nk'igisirikare cy'u Rwanda, ngo kubera yuko bavuze ko ibikorwa bigiye bitandukanye byagiye bikorerwa hamwe. Ibi bivuzwe mu gihe hari n'andi makuru yagiye hanze nyuma y'iyi raporo ya Human Rights Watch. Abitwa Global Witness nabo bavuze yuko bashyize hanze raporo ikomeye cyane. Iyi raporo ngo ikaba n'ubundi nayo igaruka ku bikorwa byakozwe hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bishinjwa umutwe wa 23 ndetse n'uruhande rwa leta y'u Rwanda. Ni nyuma y'umwaka urenga ngo ikora iperereza, umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira n'imiyoborere myiza witwa Global Witness watangaje ko wasanze krota nyinshi ikurwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yinjizwa mu Rwanda ikavanwa inkomoko yayo nyakuri mbere yo koherezwa mu bihugu bitandukanye. Ibi biri mu bikubiye muri iyi raporo ya Global Witness